Leti sebendita lapha ebuild lomuhla betikaze tibeke emathulusi phansi kulandzela ukuthi betikaze tiyothula yona incwadi yetikhalo kumcashi. Leti sebenditikhala ngekuthi umcashi uye abagwebele nemaphusanyana nje lamancane lokufaka ekhathi ukuthi sisebenzi sikhohle kubika uma sesiphuma emsebenzini phecelezi clock out. Nangekuthi nje umcashi ubacasha kwesikhashana lokungangenyanga lokuyi 1 month contract lokho ke kwenda ukuthi tisebenzi tihlale tivusetela kusebenta njalo ngenyanga. Niko namanje lo uphume basebenza ngekhathi nesitolo ngezisoparate kusemandleni evu njengabasebenzi ngecomplex ukuthi sonke isikhathi asikwesabi kulela emalungelo ethu nala belungu lo usilana nje complex lo uliqiniso ukuthi kunebambu khona la kulama workers la khona la building la batikhanza bangcono kunalabanye lokuthothi nasisuka nje nababuyela kula belungu basho ukuthi okay lona ngiyangiloya naloya complex lokusitela sita uthi ilama issues akhona la ukhulumela ngema uniform kude ma uniform ema contract yani contract complex nangabe uthi awusebenza uqedza umnyaka sosebenza but urenew contract each and every month is a problem complex ngoba kanti ke tiphindze tisebenza takhala ngawo ke emaholo ukuthi mancane kakhulu kanti ke tisebenta kamadima. Etindzabeni te channel yemaswati ngingunondobekotsa betse nginanonhlanhla thwala edolobheni kaManzini.